أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Poštovana braćo, osvanuli smo jutros u nuru Allahove dželešanuhu milosti, Allahove dželešanuhu blagodati, života koji nam podari da dočekamo ovaj dan radosti, dan veselja, dan u kojem se raduju kako insani, tako i Allahovi meleki. U ovom mubarek danu, u ovim mubarek trenucima, našu zahvalnost iskazujemo Rabbu i Stvoritelju, Gospodaru svih svjetova, Allahu Azza wa Jalla, na nebrojnim blagodatima i nijemetima sa kojima nas svakodnevno obasipa, na blagodati upute koja je vodila putu spasa, na blagodati poslanika koji dođe kao milost svjetovima. Neka Allahu blagoslov na sve poslanike, a posebno na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, te njegovu časnu, plemenitu porodicu, čestite vrla ashabe
i sve odane i ustrajne Allahove azza wa jalla robove do dana sudnjega. Allah dragi nas je počastio i ta počast je velika. Jutros u ovoj prelijepoj našoj džamiji započet ćemo ovo naše jutarnje izlaganje sa učenjem sure Jasin, a nakon toga, ako Bog da, inšala, kroz program koji smo pripremili bit će i lahija i kasida i vazu nasihata. Uglavnom, potrudili smo se da što na najbolji način ovo vrijeme, ove trenutke na najbolji način odradimo onako kako će to naš Gospodar biti zadovoljan, a naravno i mi svi ovdje prisutni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أو
خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذين يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أحرج بالعقد نظام uzvišeni i premilostivi Allahu skrušeno te molimo da ovo učenje ove sure Jasin bude inšala od koristi nama. Molimo te da našim nadumima podariš milost u zagrobnom svijetu, milost na danu proživljenja. Allahu dragi, molimo te da nama podariš da na ovom dunjalu koračamo tvojim pravim putem spasa. Molimo te, ja Rabbi Gospodaru, da nas zaštitiš vidljivog i nevidljivog svijeta i da učiniš da kada preselimo s ovog dunjalu, da preselimo kao tvoji sretnici. Amin, ja Arhamar Rahim. الله الله سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك
وأهلها صلى الله على طه خير الخلق وأهلها صلى الله على طه خير الخلق وأهلها صلى الله على طه خير الخلق وأهلها صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين البشير النذير السراج المنير خاتم الأنبياء أشرف العالمين البشير النذير السراج المنير خاتم الأنبياء أشرف العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bayram doca miri şu aliye ve harpada Tica Isa svako se raduje, a ja nemam s kim da bajramujem. Tica Isa svako se raduje, a ja nemam s kim da bajramujem. Džennetlije putuju, svom se dostu raduju, u bajramskom odjelu džennetskom veselju, u bajramskom odjelu džennetskom veselju. Savratnica džamijskog harema, džemat ide Ahmedije nema. Preslagana u oči bajrama i mošu so
veselu, koga jutros dočekat veselo, uz ruku pritisnuti čelo. Pusta kuća, srce se stužilo, opustilo, što se zelenilo. Pusta kuća, srce se stužilo, opustilo, što se zelenilo. Džennetlije putuju, svom se gostu raduju, u bajramskom odjelu, džennetskom veselju, u bajramskom odjelu, džennetskom veselju. Ilahija bajramska miris duše odaje, naša sreća mu'minska nikom se ne prodaje. Ilahija bajramska miris duše odaje, naša sreća mu'minska nikom se ne prodaje. Mi u goste primamo da niko ne uzdahne, damo sve što imamo da želja ne usahne. Mi u goste primamo da niko ne uzdahne, damo sve što imamo da želja ne usahne. Kad zekete dijelimo, svako od srca halali, i sebi zaželimo do vijeka davali. Kad zekate dijelimo, svako od srca halali, i sebi zaželimo do vijeka davali. Ilahija bajramska sve kapije otvara, sestre, braćo mu'minska, nek nam Allah džennet da. Ilahija bajramska sve kapije otvara, sestre, braćo mu'minska, nek nam Allah džennet da. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira,
وسبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Samo je Allah Bog, jedan je On i nema sudruga. Allah je najveći, njemu pripada mnoga hvala. Slavljen je Allah, gospodar svjetova. Nema snage ni moći osim sa Allahom, silnim i mudrim. Svjedočimo da nema drugog Boga mimo Allaha. Svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov poslanik. Neka Allahov salavat i selam na njega, njegovu porodicu, njegove ashabe do dana proživljenja i iskupljenja. Draga i poštovana braćo mu'mini, danas je prvi dan Ramazanskog Bajrama. Mi smo došli na Bajram namaz da iskažemo zahvalu Allahu dželešanuhu što smo ispostili još jedan Ramazan šerif sa nadom i vjerom da su nam svi grijesi oprošteni i da smo zaslužili Allahovu nagradu i Allahov džennet. Ispratili smo blagoslovljeni mjesec Ramazan, u njemu smo kalili volju, savladavali svoje strasti, požude za jelo, pićem, intimnim odnosima, materijalnim uživanjem. Svako onaj ko se uspio kontrolisati i tijelu pokazati da je duša i razum ono što čeliče njegovu snagu, jačaju njegovu volju, uvjećavaju strpljenje, nek se nada istinskom veselju i teferiću duše i tijela. Vjernik je pokazao sebi da je odnio pobjedu u samokontroli, napravio ravnotežu između duhovnog i materijalnog. Pošto smo većinu ramazanskih ibadeta obavljali u džamijama, ovog jutra ćemo se pozabaviti pitanju našeg odnosa, mjesta gdje živimo i pripadamo. Počevši od našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa do današnjih dana, sva mjesta gdje su se ljudi okupljali su Božije bogomolje i Božja mjesta. Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekija daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje. Oni su nadati se na pravome putu. Od Ebu Saida el-Hudrija se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada vidite čovjeka da redovno posjećuje džamiju, posvjedočite mu da posjeduje iman. Što znači redovno? To znači da se trudi ići u džamiju. Kada mu se ukaže prilika, da li će to biti svakodnevno 5 puta ili manje, jednom sedmično ili mjesečno ili još manje, svakako zavisi o blizini džamije. O vremenskim prilikama i zdravstvenom i bezbedonosnom stanju i naravno drugih stvari koje mogu ga spriječiti. Međutim, onaj ko prolazi pored džamije, slušajući ezan, potvrđuje sigurno suprotno. A Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ko bude sagradio mešćid želeći Allahovo zadovoljstvo, bit će mu sagrađena slična kuća u džennetu. Allah kaže da njegove džamije grade oni koji namaz obavljaju i zekija daju. Ima onih koji redovno dolaze, ali ima i onih koji veoma rijetko dolaze u džamiju. Ljudi
se pravdaju raznim izgovorima što ih nema u džamiju. Neki kažu da nemaju vremena, neki da nemaju šta raditi, neki čak govore kako su u džamiji sve sami loši ljudi. Ili neki kažu kako vidim ko sve ide u džamiju, meni se ne ide. Ili neki se naljutio na ovog ili na ono, pa neće zbog njega u džamiju i tako dalje. Što se tiče vremena, u to nećemo ulaziti, ali sjediti kod kuće ispred TV ekrana ili dremkajući na kauču ili u bašči govoriti da nemamo vremena je čisto samo obmanjivanje. Allah najbolje zna jesmo li mogli doći na namaz ili ne. Oni što kažu da nemaju šta raditi u džamiju moraju znati da džamija nije firma, nego je ona Allahova kuća gdje se radi za onaj svijet. A sam dolazak u džamiju jeste način putem kojeg će se stići sevap i zaraditi. Zatim namaz u džematu i njegova veća vrijednost za 27 puta su dovoljni argumenti da nas bolje motiviše da idemo u džamiju. Ima i oni koji se pravdaju kako su u džamiji sve sami loši ljudi, počevši od hodže pa nadalje. Pogledajmo samo sa kakvim lošim ljudima radimo u nekim firmama, ali niko ne kaže da neće da ide u firmu. Zašto? Zato što ljudi osjećaju i imaju materijalnu korist od dolaska u firmu, pa su zbog toga spremni da žrtvuju svoje slobodno vrijeme, da saburaju na uvrede. Naredbe i komentare, jer znaju da će na kraju mjeseca dobiti platu. Koliko smo svjesni Allahove plate, koliko nas ima koji rade u ime Allaha u Allahovoj firmi. Jesmo li se zapitali koliki imamo neprekinuti radni staž kod Allaha, od kada redovno klanjamo? Zatim Allah pored namaza opisuje graditelje i one koji održavaju džamije, oni koji daju zekat, izdvajaju iz svog imetka, iz svojih novčanika kako bi podigli i održavali Allahove kuće. Davanje na Allahovom putu je čin materijalnog ibadeta koji ima posebnu vrijednost kod Allaha. U hadisu se prenosi da je džomer koji dijeli svoj imetak pretekao ulaskom u džennet i gaziju i alima. A zasigurno da i mi možemo biti takvi. Ovdje smo spomenuli da mnogi od nas nekada govore kako u džamiju ide taj čovjek, kako taj čovjek je ovakav ili onakav. Braćo draga, kada nas Bog dragi pozove na dan ispita, neće nas pitati kakav je taj čovjek, nego će nas pitati kakvi smo mi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas zaštiti ovakvog vida, da džamije budu naša mjesta gdje ćemo se okupljati, gdje ćemo iskazivati ljubav jedni prema drugima, gdje ćemo iskazivati toleranciju, gdje ćemo se savjetovati, gdje ćemo pokazivati pažnju i pomoć jednim drugima. Vjerujte, prolaznost ovog svijeta je nešto neminovno. Nekada mi to vidimo, a Boga mi često puta i ne vidimo. Mislimo da ćemo cijelu vječno živjeti
i boraviti na ovom dunjaluku. A Boga mi se grdno varamo, jer sve prolazi, pa i naš život na ovom dunjaluku. Nekada smo bili malašni dječaci, a sada smo postali ljudi u poznim godinama koji naveliko koračaju ka Allahu subhanahu wa ta'ala i ka određenju i kraju našeg života na ovom dunjalu. Kad tekbiri zažubore, jedne noći prije zore, muslimani ustaju, Bajram namaz klanjaju. Muslimani ustaju, Bajram namaz klanjaju. Allah, Allah srca uče, od tekbira brda uče, ceo New York ponosan, Bajram došao radostan. Ceo New York ponosan, Bajram došao radostan. Vesele se oni tada, stara srca tad su mlada, sa svih strana glas se čuje, Allah, Allah odjekuje. Sa svih strana glas se čuje, Allah, Allah odjekuje. Allah, Allah srca uče, od tekbira brda uče, ceo New York ponosan, Bajram došao radostan. Ceo New York ponosan, Bajram došao radostan. Proučimo svi tekbire, otklonimo sve nemire. Ustaj, brate, tekbir uči, Rabbu dovu ti prouči. Ustaj, brate, tekbir uči, Rabbu dovu ti prouči. Allah, Allah srca uče, od tekbira brda uče, cijel New York ponosan, Bajram došao radostan. Cijel New York ponosan, Bajram došao radostan. Ali pašina džamija, srcu našem najmilija, ne dozvoli o mu'mine, da nam srca razjedine. Ne dozvoli o mu'mine, da nam srca razjedine. Allah, Allah srca uče, od tekbira brda uče, ceo New York ponosan, Bajram došao radostan. Ceo New York ponosan, Bajram došao radostan. Ovi koji vjerujete
brinite o sebi. Ovo što sam spomenuo je zaista jedna velika stvar koju trebamo da primijenimo. U vremenu potpune krize morala u kojem se zlo želi nametnuti kao pozitivna vrijednost, dok se dobro po svaku cijenu nastoji devalvirati i dovesti u pitanje. U vremenu se nosioci zla udružuju, pa se dobri ljudi žele prikazati kao nazadni i štetni za društvo, pa čak i opasnost po njega. Posjećam sebe, a i vas, na 214. ajet sure El-Bekare. Zar vi mislite da ćete ući u džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaština i bolest i toliko su bili uznemiravani da bi poslanik i oni koji su sa njima vjerovali povikali kad će već jednom Allahova pomoć. Eto, Allahova pomoć je zaista blizu. Iskušenjima, u neimaštini, bolestima su bili izloženi narodi prije nas, do te mjere da su poslanici koji su im slati govorili kad će već jednom Allahova pomoć. Pa kako da i mi ne budemo iskušani? Kroz iskušenja se, braćo, svi mi, hvala Allahu, osnažimo i budemo spremni na žrtvu na Allahovom azze ve dželle putu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči u hadisu koje bilježi imam Muslim: o vjernici, brinite se o sebi. Ako ste na pravom putu, neće vam nauditi onaj koji je zalutao. Reče, dobro si pitao sam za njega poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao: naređujte dobro i zabranjujte zlo. Pa kada vidiš pokornu škrticu, strast koja se slijedi, dunjalu koji mami, i kada se svako dobro divi svome mišljenju, onda se ti pazi i ostavi masu. Poslije vas su dani strpljivosti u kojima je strpljivost kao držanje žeravice. Onaj ko bude činio dobro u to vrijeme imat će nagradu 50 ljudi koji rade kao oni van. Cjelokupan život vjernika je u znaku dobra i šta god da ga zadesi, brišu mu se grijesi i pišu se vapi, što potvrđuje hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji bilježi imam Muslim. Prenosi se od Sejd ibn Rabaha radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čudan je primjer mumina, šta god ga zadesi njemu je dobro. I to je svojstveno samo muminu. Ako doživi radost, on zahvali Allahu i to bude dobro po njega, a ako ga zadesi nešto loše, strpi se i opet dobro bude po njega. Braćo draga, želio sam kroz ovih par poruka da i sebi i vama skrenem pažnju da smo mi putnici sa ovog dunjaluka i da trebamo se čuvati onoga što nije dobro za nas. Trebamo se čuvati krupnih riječi, trebamo se čuvati naših jezika i onoga što nas može odvesti u vatru i onoga što nas može odvesti u srcu našeg Gospodara.
da nas Allah zaštiti, da nam Allah dragi pomogne, da nam Allah dragi dade dobro na ovom dunjaluku i dobro na budućem i vječnom svijetu. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Poštovane i cijenjene starješine ovog džemata, draga i poštovana braća. Na današnji blagdan, veliki praznik muslimana, želim da vas pozdravim najljepšim pozdravom koji nam je Allah propisao, koji ne samo da je pozdrav, nego je i mudra doba, a koja glasi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ako Bog da neće puno uzimati od ove prelijepe atmosfere. Naš gospodar plemeniti direktno nas je počastio sa dvije velike radosti, sa dva velika praznika. Prvi traje 3 dana i on nam dolazi nakon Ramazana, nakon posta u njemu, nakon odricanja od vode i hrane tokom čitavog dana. Drugi traje 4 dana, a on nam dolazi nakon hadža, nakon velikog truda i uloženog napora hadžija u kojem se i kurban kolje. Ima jedna stvar koja je jako bitna, a to je da oba bajrama počinju dolaskom u džamiju na bajram namaz i tek nakon što dovimo gospodaru, nakon što ga dozivamo, nakon što ga veličamo, nakon što mu zahvalimo na svemu, tek onda poželimo hajrli bajram među sobom. Na prvom mjestu naš gospodar, pa sve ostalo. Takav odnos mora da je prisutan u našim životima ako želimo dobro. Džamija je neophodna institucija u našim životima. Jadna je zajednica ili community bez džamije, mrtva. To je Allahova kuća, koja je sveta za sve muslimane, koja se ne smije skrnaviti, u kojoj je Allah domaćin, u koju nas on prima, a mi je gradimo radi njegovog zadovoljstva. Zato pazimo je, čuvajmo, njegujmo, starajmo se o njoj, budimo uvijek prisutni i na najbolji mogući način budimo učesnici u njenom plodonosnom razvoju. Inša Allah, želim da nam Allah primi post, da nam podari nagradu koju obećava postačima, molimo ga za uputu, molimo ga da nagradi sve one koji su neumorno doprinosili da džamija bude na usluzi svima, preko iftara i ostalih ramazanskih aktivnosti. Molimo ga da nam dadne da ove predstojeće dane provedemo u radosti, u sreći i zadovoljstvu. Obradujmo naše majke, naše žene, naše sestre, obradujmo našu djecu, nek se raduju svakom bajramu. Ja svima vama ispred Odbora Islamske zajednice čestitam bajram sa našim tradicionalnim bajram bajrola, bajram Šerif Mubarek Olsun ili Id Mubarek. I još za kraj da obradujemo one koji su u nedoumici zbog sumnji koje su prisutne. Ova Ali Pašina džamija nikad nije bila, niti sad jeste, niti će ikad biti na prodaju. Veliki je grijeh to i pomisliti, a kamoli uraditi. Selamu alejkum svima. Čekao sam život cijeli, ne bi stigao u Medinu, a mi smo se davno sreli u našemu čistom dinu, u ezelu kad bijasmo naših duša periboju, tamo sreće zaplakat smo, ja sam čuo riječ tvoju, naš voljeni pejgambere, ja nebi selam alejke, ja Rasul selam alejke, ja Habib selam alejke.
naše duše, blago tebi ej si tiče, blago tebi ej Omer, blago tebi majko naša, pokraj sunca pune vere, nasred revde mutahere, ja nebi selam alejke, ja Resul selam alejke, ja Habib selam alejke, salavatullah alejke. Evo već je stupilo vrijeme za namaz. Bismillah. Snimaš ga. Si imaš li ovdje te puštinje radite može da rekao. Šta ćemo zavijati dolje ođe? Imaj spiker jedan dolje one. Ha? Dolje je pune sala isto. Samo da kažem par riječi, Bajram namaz je namaz koji se klanja poput sabahskog suneta, samo što se nijeti na našem jeziku nije činim da klanjam ramazanski Bajram namaz za imamom pristajući, okrenuši se prema kibli, Allahu akbar. Nakon proučenja Subhaneke donosimo 3 tekbira na prvom rekatu, a na drugom rekatu nakon proučene sure donosimo 3 tekbira i nakon 3. tekbira idemo na ruku. Ovo je dakle ukratko, mada vi svi znate kako se klanja i na koji način. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليكبره تكبيرا الله
الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. تكبير. O plemenite duše, lahko je izgovoriti šehadet, svjedočiti da nema drugog Boga osim Allaha, ali je teško biti svjedok protiv sebe i svega i svoga ega. Lahko je klanjati, ali je teško ružne misli i navike od sebe i drugog otklanjati. Lahko je postiti, ali je teško od loše akcije i reakcije, uvreda, pesimizma, sebičnosti, hvale i od dominacije zapostiti. Lahko je zekija dati i pomagati, ali je teško time ne zaboravljati, pomagati drugima i izići u susret. Lahko je na hadž otići, ali je teško otići onom ko tebi ne dolazi, oprostiti onom ko te uvrijedi i svima dobro željeti. Lahko je vjerovati, ali je teško ljubav, brak, rodbinu, bratstvo i povjerenje sačuvati. Lahko je govoriti ja sam dobar čovjek, ali je teško slušati dobro, biti, ostati i širiti dobro. Lahko je, braćo draga, brinuti se za sebe i svoju zajednicu, ali je zločin zaboravljati, ne popravljati i ne podržavati svoju zajednicu. Drage i plemenite duše, evo još jedan sajam Allahove milosti je na izmaku. Na izmaku je ovo jutarnje naše druženje u kome iskazujemo radost i sreću. Sreću gdje smo, nadamo se, od Allaha subhanahu wa ta'ala očišćeni od grijeha, da su nam oprošteni svi grijesi. Sreću jer nam je Allah, gospodar svjetova, obećao džennet i džennetske blagodati. Nemojmo olahko shvatiti odnos prema drugim i drugom i drugačijem, jer se kroz njega oslikava naša originalnost kojoj svakodnevno težimo. Molim gospodara da nam ovaj ramazanski bajram bude uzrok našeg postizanja originalnosti, sreće i beričeta kako na ovom, tako i na budućem vječnom svijetu. Želim da vam svima vama ubaretišem ovaj dan riječima Ramazan Šerif Mubarek Olsun, vama i vašim familijama, da Allah dragi podari dobro, beričet, nafaku, sreću, zdravlje i sve ono što vi možete poželjeti. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز الأكرم كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دين عند الله الإسلام. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة الشان شرف السفيه فقال عز وجل من كائن محضرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاة عيد الفطر كما تقبلت من عبادك الصالحين وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتحميدنا وتحليلنا وتضرعنا وتمن تقصيرنا ولا تدر بها وجهنا يا مولانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.